Helmeteka niştimanî ji bo îdanana vaksînê de ji be koronayê bo xwînkarên Zankûyê dest pê kir. Ev vaksîne bû her wekû bijî roj ava roj helatet cîhanê yanî hatiye danan. Cam jî de Çîn gel vê mewcê va cîhanî kadê çilê êdin yanî vê tim dayîn yani gelek wê dana yani sergeyîne mesela gelek welatê dinyayê nêzîkî 700-800 sadê dana. روجانا تيمد ما ساعات 11 11 ساعة سي دلفيري حاضر بن بي بي تي في جناكت بيش واخد نابت ختو مال بكان بس يا بي تي في اوا باسبورت خويا هوية خويا احوال مدنية يا بارك سادي قال خدا بينن ديكسر القاح جوري فايزر بوا ايتا دانان Ev xwînkarên vaksînê nedanin jî li dawiya vê helmetê de pêrabûn digelhêne kirin. Harîkarê Serokê Zankûya Dû jî ragihand herenge berdewam daxwaza têsta lêbêtê kirin û bo demekî jî ji xwendinê dûr bikevin. البرم راستی براشکانه بیشین کو پشتی کوتاهات نوی هوا همی قطابی لازمه کارت واکسینه وی بیتن اگر ممکنه دهن درن مادر خنزان کویدا او قطابی کارت واکسین دانه وی نبید امتشین کوی قطابی اش خواندنه بو ماهی که نیلمشتد هولن خواندنه و حتی کنه چید واکسین دانه خوب داند یعنی همشین بیشینه اگر تو کارت واکسین دانه گل خونه نیت هولا تاقی کرنه دا ممکنه بیشینه نابی تو تاقی کرنه خوب تمام کنی. Ev helmeta niştimaniya danana vaksînê li nava Zankûyê dê bo demê du heyvaniya berdewam bît û ji cûrê Pfizer dihête danan. Lê gorey amarên sexlemiya Dûkê jî rêja 22 sadê her du jemên vaksînê û 32 sadê jemayekê danayîn ew di plan de tedawiya îsal bigihîte 40 sadê. Jar Mihemed Kursat News, Duhok.